Ese nawe ujya wibaza bamwe mu baperezida baba barabyaye abakobwa beza kurusha abandi kuri iyi si ya Nyagasani? Uyu munsi tugiye kubagezaho abakobwa beza batanu babyawe n'abaperezida kuri uyu mugabane. Tubahaye ikaze. Ku mwanya wa gatanu turahasanga Tiffany Trump. Uyu akaba ari umukobwa wa perezida Donald Trump uherutse gutsindira kongera kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba azatangira inshingano ze ku itariki 25 z'ukwezi kwa mbere muri 2025. Uyu Tiffany Trump akaba yaravutse mu kwezi kwa 10 ku itariki 13/1993. Akaba afite imyaka 31 y'amavuko. Akaba yaravukiye muri West Palm Beach, Florida, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ababyeyi be akaba ari Donald Trump. Uyu mukobwa akaba yarashakanye na Michael Barron mu mwaka w'2022. Amashuri ye akaba yarayize muri Georgetown University muri Law Center mu mwaka w'2017 kugeza mu mwaka w'2020. Uyu mukobwa akaba afite uburebure bwa metero 1 na santimetero 73. Uyu mukobwa akaba aza mu bakobwa beza Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaba ifite kugeza kuri uyu munsi wa none. Uyu mukobwa akaba afite ubwiza butangaje mu bana babyawe n'abaperezida twabateguriye kuri uyu munsi. Ku mwanya wa kane turasaga Maria Vladimirovna Vorontsova. Uyu akaba ari umukobwa wa perezida Vladimir Putin, perezida w'igihugu cy'Uburusiya. Maria akaba yaravutse ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatanu 1985. Maria akaba afite imyaka 39 y'amavuko. Akaba yaravukiye St. Petersburg mu gihugu cy'Uburusiya. Akaba yarashakanye na George Fasen. Maria akaba yarize muri amashuri ye akaba yarayize muri St. Petersburg University Moscow mu gihugu cy'Uburusiya. Maria akaba ari umukobwa mwiza cyane ufite ubwiza butangaje mu bakobwa babyawe n'abaperezida. Uyu Maria akaba ari umwe mu bayobozi bakomeye cyane mu gihugu cy'Uburusiya, dore ko ari mu bayobozi bagira inama papa we, perezida w'igihugu cy'Uburusiya. Ku mwanya wa gatatu turasanga Leon Princess. Uyu akaba ari igikomangomakazi cy'umwami wa Espagne Philip wa gatandatu, ndetse na mama we Queen Letizia. Akaba yaravutse mu kwezi kwa 10 ku itariki 31 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'2015. Akaba afite imyaka 19 y'amavuko. Akaba yaravukiye muri Hospital Luba International, Madrid, Spain. Uyu mukobwa akaba afite uburebure bwa metero 1 na santimetero 75. Uyu mukobwa akaba ari umukobwa uteye amabengeza ndetse ufite ubwiza butangaje, dore ko uyu mukobwa ari umwe mu bakobwa beza mu gihugu cya Espagne, dore ko mu mwaka wa 2015 yaje kuba Mrs of Spain. Uyu mukobwa akaba ari umukobwa uza ku mwanya wa gatatu mu bakobwa babyawe n'abaperezida cyangwa se n'abayobozi bayoboye ibihugu runaka. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Maria Obama. Ababyeyi be ni Barack Obama, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse na Michelle Obama. Akaba yaravutse ku itariki 4 z'ukwezi kwa karindwi 1998. Maria Obama akaba afite uburebure bungana na metero 1 na santimetero 80 z'uburebure. Maria Obama amashuri ye akaba yarayize muri Harvard University muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhera mu mwaka wa 2017 kugeza 2021. Maria Obama akaba ari umukobwa ufite ubwiza butangaje, dore ko yigeze kuba Miss wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Maria Obama akaba ari umwana
w'umukobwa ufite ubwiza butangaje, dore ko ari umwe mu bana b'abaperezida bafite ubwiza buhebuje. Ku mwanya wa mbere turasanga Ange Kagame. Ange Kagame akaba ari umwana wa kabiri wa nyakubahwa perezida Paul Kagame, perezida w'u Rwanda. Ange Kagame akaba yaravutse ku itariki 8 z'ukwezi kwa 9 1993. Akaba yaravukiye mu gihugu cy'u Rwanda mu mujyi wa Kigali. Ange Kagame amashuri ye yayize muri Dana High School, Columbia University and Smith College. Ange Kagame akaba yarashakanye na Bertara Ndengengoma mu mwaka w'ibihumbi 2018. Ange Kagame akaba ari umukobwa utangaje cyane, umukobwa mwiza ufite ubwenge butangaje cyane, ndetse akaba afite ubwiza buhebuje buryoheye ijisho. Ange Kagame akaba ari umukobwa mwiza mu bakobwa babyawe n'abaperezida kuri iyi si ya Nyagasani dutuyeho. Tugana ku musozo, ndagushimiye wowe wafashe umwanya wawe ugakurikira kino kiganiro kikaba kigeze ku musozo. Mwibutsa niba uri mushya kuri YouTube channel, ndakwibutsa gukanda like, ukanda subscribe, ukanda share kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro bikurikiye. Ciao ciao, ndabakunda cyane, dusubire ubutaha.